ada muda nih. Karena pengaruh suara nih. Ya, kayak jeda siban, apa ke muda? Ya, Bapak Ji. Ya. Man mandu kita nak beru, Bapak Ji kita mundur. Ya, kam maju ke depan titik. Depan, ke depan kam titik. Terdepanan kam, iya. Oh, iya, oh. Ya, Ya, man madu kam kalimu kami sukut sepiring berkat. Bapak jalan dekidu. Permain kami bengok kami, ya, Bapak jalan menakan dusli. Kerina kam kalimu kami sukut sepiring berkat. Sini, ikut kendu. Ikut kampung kami kam tinggal berbeda. Kam tamar bergada peranginan. Ikut kampung kami kam tinggal peranginan ketik bergada. Ya, kam tinggal cikan karo bergada sidulika. Ikut kampung ni puang kami kam tinggal perkebun di bergada sidulak. Bapak jalan dekidu kerana memberi usaha kampung. Iya, tiga kita nak beru menteri. Pas sembari berkata. Iya, kita nak beru. Anak beru menteri. Ikut anak bising ukur. Iya, bang udah, gue baca kalian jadi kenduk lagi. Lagi pancen. Ya, man mandu kalimu minta malam. Rasanya semboyan lu. Baca kamelanda kini pengantin.
Ya, sentabi kami man manu puang kami melandaki beri-beri kepunu terjang turang anak dunca. Mangko, ulah sangka nukur puang kami. Mangko, begini baca kapta. Oh, emang terjang anak berundu kan ibu kami unca. Teruskan budak, karena sing arak pilih sing lupas. Kita lagi kelang arah turun. Terus sesenai si cakap pun terjenggaban saja. Syukur. No. Nunggu kami tamar malam. Terus ke acara. Ya, man malu serjabatan. Bukui gedang lu. Bujur man banta krina kunduli amang Menteri nu kembaran mergana engkapkan nahkan pangalondu arkite-kiteken kempundu bare-bare kami si bro sembiring kembaran karena menteki perjabun simbaru enda nungkun kami man manukam kalimubu kami sinulaki mergana ama meriahnya ukurnu karena bare-bare kami kempundu enda nalani karena persabun nida mamriah hukurnu karena beberapa kami nyebukan bana ada bagi meriah hukurnu emakai sekon kami nida karena pengalundu kempu kami emkap guru kembaran Athena nah kentang adat maka basinda mangudara kami asak kami kujabundu gelah nurun kami isapan kami ya arjipu kita jekrina ya. Ya, dudurkan kampil, dudurkan isapen. Ya, menkam tamar malam yang merindu kami silih. Ya, ngisap-ngisap kam je, man pelokam kam krina. Ngo, ya, jadi basinda sesuai kaperah kaisi kerjakan kita, memang singalo perkebunan ada kamu kemeni aturkan kena tak-takna. Saja ning kami olah kamar tak karena tata enda karena senena nakam labosen jadi sukat kegeluhan saja ada likir kekurangan na rebelas lah kam man anak bro kami anak bro kami maka basinda seken kami enda tukuri was pengalondu maka merialah kurdu gelah alokendo bagaimana surah-surah kami cuma kena dua anak kena jemaksa kena ngapitsa. Ya, jadi bagaimana kuakap seken kami naman kam meriah ukurndo kena pawang 12 dingin kerban kami anak bro menteri nu maka berendolah kata pedah nandangi kempu kami si jabukan bana seken iya ya coba okendo Bujur, wajah kami surut. Ya, surut kita. Ya, menkam kali buka minta malam baca kam kuingando. Mereka telah rah pedah ajar lingin ke depan kami. Berinlah kerip telah rah ajar terusus. Man kempu kami, bagaimana kami sukut kembar mergana. Mangomil rasakan kami. Enggak, iya enam pertandin, bujur. Kebundu ngalari utang peradatan kena kempu kami sinungi peradatan. Ya maka berialah ukurnu karena keren kami. Tambah tolena secara sukat-sukat peradatan ngomini turun kami. Saja adik anu kekurangan lah rebelas lah kami merikut kena anak guru kami telah lu bege. Kai ke sini surah panci sehrina tentang senda gua ni dukam silih ngomin ada seken kami enggak enggak ya jemaah iya menkam halokan utang peradatan kena
Kempundu. Ya. Ngo, Pangong 12 lingi keriban kami silih. Jadi bagaimana silih, ngodor kami surut, ya tarik isa pendu. Ya salami syarah lebih, jaga kujian naga kita. Tamar balam regana. Berindu MKAP dungi peradatan ibas sigundari. Makaning kami suai kaperah peradanta kita kalak karo. Maka galaring yang datang adat dekap sekal bere. Basina makaning kami tuhum lala kekurangan kami anak berundu saja ajar jadi ur kami bas pangongdu singgo ban kami. Makaning kami mankam permen kami artikan sekal bere dan kam yakin percaya kami gua papik kami 12 maka meriah ukurna. Maka corong mi sarahan kami mankam di Turang ada nanti kami anda terjabut berendu emakana ijen nang berikan kami pengalondu turang ada meriah lamin ukurdu ngalokan sa pengalandu bagaimana kami turang ada Raspikari Litka Pangong 12 turang Jekari ajar-ajar rindu kami turang du bagai pesilindu tak turang kuning kami turang Raspe berindu aku belum dengeran si berembujur Turang kami singalu berezenda dari kakak kami meriah ngukur kami nadangi pesabukan beberi kami oleh daun-daun kurdu turang karasilih pe buzur. Ya, bagi-bagi bekap kami siladak seken kami terusus menkam tiga orang tua. Ya tun, gua kira-kira mangomedadak seken kami, mangomeri hakurdu ngor semengkah dari karena turang do bagi karena anak nunggur semengkah ya. Jadi bagi makap kami lali kehamatan selain kata bujur ibas kamu terlalu kendo kami. Ya, deh, maka sahkan kerina kena jemaksa sahkan man singalo kendo bere bagi lengah kena lo kena olah pulahi bagi kenyamakan ngosakral peradatannya alo kendo dadakan tandu. Oke, ngok, ya, bujur, ya, panci kokap tarik ke isap lu. Oh, sadanari, enda lika amat tayangan singgo ia turkan anak beru kami anak bermenteri Indo, maka seken kami kang yang menkam kamu sosial seken bere gelah halu bege amak mentar, maka mentar purkurunta. Tupung-tupung kam pagi tayang derak kam rukur-rukur karena kai kisimatang tangkelan karena bas kami bere-berendu bagaimana kami maka meriah kurdu alo kendu sahkan ngo ya bujur ya akap kami salami sarah lebih ya Faisal ngujai kiri nak berutang bujur ya akap kami dah kam 11 nih iya perlebih katakan bujur mentuhan baru berkena dengan awak tu membantah makana
Weh, si peseh be kapil. Iya, kita akan goidah kami kam tampak pulung kerinai jenda kam anak beru kami, anak beru menteri, kami Kalimbu Bundu, Ijakari, karena pengalon duenda, ngeranalah kam bersemakah kaman kami, jadi gua nindu kam anak beru kami, gua banci pesah kami karena pengalon du. Gue banci. Iya, terima kasih pemenaman kam anak berutua. Apa kam singalo kenca. Berikan iya, adik gosuh men anak berutua engkap menkam turang kami tahpe bibina si rembah pulau. Hah? Anak baru menteri? Iya. Jemaka si rembah pulau apa begini? Iya, sehkan ke perseninan. Apa ikam singalo kenca? Iya, makasih rembah pulau mah bege. Ajar-ajar hidup kami Kalimbu Bundu. Iya, si rembah pulau enda. Bokap berikan men bibina, apain trem je bibina. Iya, ini Bundari seh pengalon lukam bibina ini. Maka amin penggolik tetap nabas bergasi 5, tapi incalo kendu kari ampul penda oge-oge endu. Adi cakap bukari kurang nang ngatakam deh. Adi ngupas nindu, butur nih kami. Adi kurang nindu, tambahi kami. Bujur Kalimbubu ijenda nggoy berekendu pengalon kami anak beru janah ijenda penggo kayoge kami maka ijenda nggo inin kami isina maka kurang puya kap kami perbanding kami penter menda maka mindo tambah kami. Nggo bias Kalimbubu maka nabujur dikatakan kami man Bandung. Ya, secara lebih saja akap kaiman kita sukut semir mergana, baju kita kundul kah kita kuat mata. Kami maka ibasa denda puang kami mangomekam sikap ngalo-ngalo kerehen bre-bre nutah kempuno ning kami ku tengah-tengah jabundu. Iya, ngomriah hukur kami. Ya jadi menbandu kau nak beru kami kam tambar malam regana. Iya, ije danggo sikap pulung si pulung na karena Kalimbu kami maka puang do. Maka sadeda nggo banci dalam kedua surah-surah ando enda mening kami.
Ya, bujur ke Bandu kamu kalau kami selalu. Kamu lebih beranjak saksikan dukungan akan pengalon ini aku tengah-tengah jabu puang kami selalu berkebun. Ya, nakku rah permain rasa kebu sekan dulu bebandu isap dulu man puang teh. Permain kami sekan duka be kapil humami rah turangku. Ngajabudu gunalah kan pengalon karena kempulu entah entendu entah berendu guna mantaki daun simbarun dungi peradatana maka ibas ingan nenda menda sekan kami pengalon du olah kal kiti ukur du tambahlah saudara totoras pasu du pas tengah-tengah percabudna bagi kokap ni kami man Bandu man puang kami. Oi, radu kam kencampat na kupuang tidak. Oi, sekedu. Radu kam kencakrina, radu. Iya, alo kendu puang kami. Gelar sada arih gelar kambas ngalo kenca. Iya, endamia gelarna gosuh tengah-tengah cabudu karena pengalon puang kami mangobati kami sur kujabu kami. Iya, bati ngosalamin du kali puang teh. Indah ugang indah man Bandu kalau kau usul lumas, jenda daring itu khususkan kalau kuman Bandu. Ayo gua banci kamu kudul ku jabu. Iya man Bandu kalau kami si dua merga, je tengah-tengah ingan indah. Ate kami nakal pengalon du karena perzabun karena berendu mantaki pertabun simbaru. Ibasa denda ijenda mesakan kami olah menggelik pertendindu tambahlah pasu-pasundu nadangi beberendu si mantaki perjauhan nasim baru makana isa kendu naku rah permain keempat nanah kenca ku tengah-tengah jauh kali buta karo mergana ras karo mergana ku capel dua anak ya kali ngalo kenca iya gosuh kutan man Bandu kalbu kami. Iya, bahasa dia dah ngobat kami sur kucabu kami. Iya, lihat ngeda kari panggung 12 ibari-ibari do kami kari anak berudu tambah marorgana. Aturkan anak berudu menteri du kari bagi kokap ni kami anak berudu tambah marorgana. Kerana mantaki percabun simbaru kerana kempudu bahasa denda lah kal malam mati kami lasakan kami utang perada tanah ibas tengah-tengah ingan tak pulung indah. Maka sedang meriah lau kurung alau kenca. Karena bahasa denda ijenda isakan kami eman Bandu nak kumpat nak kamlah kenca sekan ku kalim uta engkap singalo pernin. Iya karena gosuh sadenda kalim kami lihat ngekari pagong 12 bari-bari du kami anak berudu tambah marangkana aturkan anak beru menteri du kari bagi kami ngukami baca suku jabu kami kalau iya ngobati salami du kri kalim utai. Iya, man Bandu kalbu kami ekap singalukun ulumas. Izin darah kami anak berudu tambah margana. Uga gokam sikap krina mama impal kami. Iya, jipuh kam menakku. Turang, endarah kami ku tengah jabudu guna nahkan peradatan beberendu pasu-pasu dulah pagi. Perjabun beberendwe amin gela ya tumpur aku beruginting tapi bagi beruginting lah bagi kamu kembarannya ulah beda-beda kendu laitan dong tengah-tengah jabu kami sadangan jabu berendwe maka uga pagi tenduk keleng nanin beruginting bagilah pagi tenduk perkeleng nanin beru kembarannya bagai pemaneda. Enda lah kam dua enda aplop enda uga maka dua atedu sada saratan raja. Sada kamu paskan kami. Oi, karena enda basada dua nang enda alo kendu.
peseh kami nadangi kam kalbu kami singalokon ulu mas singalokon bere-bere. Bagi kokop ni kami anak berudu tambal mergana. Bagi kini yang kau ni aturkan kami kam singalokon ulu mas. Nak bakal gusahkan kami man badu ni kundai bakal lokendu. 4 nak kam lah kencah. Iya, alo kendu. Iya. Gua baca luah hidup. Iya, kalimu kami. Dah kam ngusah pengalon tengah-tengah cabudu, dah matur-atur kendu kam supaya pengalon tukur bagi kuat ni kami kari. Mau kau baca kami suruh cabul kami. Enggak, iya salam hidup kalau bekri ni. Iya begilah. Basa denda kerana pengalonku kali ulah puang go medalias kerana isahkan. Kot mas kangkangan dan raja. Bas lagi macam ada. Gosahkan kalibu kami, kalibu buta nandangi. Singalo bere-bere perincikan perkempun. Bagi ku singalo lumas. Maka basa denda. Kerana perjabundu. Sah perjabun kita kalak karo. Kap jam 10:30 lewat 3 menit. Enggo sah perjabun du bas kita kalak karo. Maka bahasa dina. Man bandu kam juntra. Duana. Urus nu pagi kerana dititas nu. Kerana KTP ras katu keluarga nu. Gelah terdaftar pai kambas. Catatan sipil. Bagi kuat akap kami. Hendak ida kam goralan kerana perseninan. Maka bahasa deda. Esokan kami man bandu kerana perseninan enda. Endikan pagi kerja kali buten dah. Langape pagi kami roh dongin dulu be. Siapa ikam lang asup je kam berkata nandangi kami. Bapak do tapi seninan do pagi kuat ning kami. Jadi kain hari kam duna. Sajaman bandu pegeri kam kali buka kami kura puang. Iya, kita kan gome palukan kerana gendang. Maka saban Cina man banta krina sipulung. Raduras kita krina landak gelah metunggung perjumpaan tabaswari si sendang. Landak kita krina, ya. Aku bandar baru sari nambah sinuang bulu beras tagi kalinaku bandar baru sari nambah sinuang bulu arasan tabi anak beruman kalimbubu rikut nambah cari kami 10 Sentabi anak beruman kalimbubu rikut nambah cari kami 10 kalimbubu rekam imbal bakam
ate kami ngalagi dirindu nang barang do kami babakampil ate kami ngalagi kenang sendakola kari kami kelatampil adila tampil latangong suina sendakola kari kami kelatampil adila tampil latangong getenang nande kalbiringku berenang alokan keina manangine ikalangi dukel pagi berekitina kenape pagi ku kalanginan dering sepangolek kena duana galak metunggung tatapan kali bubunta isakan kena dage kampil kena ya bibina lagi permendo guru sembing tamarah kawas karena permendo tembar malam mergana ya ya man batas sukun sembiring mergana ora kita kan gosah karena diri hidup ru sembiring ku tengah-tengah jabu anak berundu tambar malam mergana makasih taruhkan me karena diri hidup ku jabu anak berundu tambar malam mergana siasak manjar-anjar surut kamekari tambar malam mergana aku pengeninku sekali endah adikku tutus satendu ngelegi aku pengeninku nang dangi kena adikku tutus satendu ngelegi aku ikelengin dulah pagi nande biring kampe pepagi ku kelengi mama nangin ikelengin dulah pagi berenangin kampe pepagi ku kelengi beremimpi oh mama nangin beregimpi sendah berkadage kita duana sendah tudung niarakan bulang-bulang sekala tunggu nadina kena makesa sekala tunggu nadina kena makesa oh mama nangina bereginti alokan kena nande biringe ikelengin dulah pagi nande biringna bagi perkelangan deras bapa manangin ikelengin dulah pagi berenangin bagi perkelangan deras bapa manangin ulihkan kena kadage kampilena odakan kena sirjabatan gendangena ya tarik kam keringat sukut tambar malam nande kemerahan ay naruh kam sekali nari tarik kalim bubuta sembiring mergana ya ngasak kam sekali nari sukut tambar malam surut kamanjar-anjar sembiring mergana ya bagai-bagai kalim bubuk kami sembiring mergana sirulo rikut tres ngata mami kami rikut ngata turangku ija goleki kami anak du dirimu si buru sembiring goseh ku tengah-tengah jabu kami anak perundu tambar malam mati kami kalim bubuk kami sajang ngencang dah hijaga kandu keren kami anak perundu ngalagi anak du dirimu si buru sembiring lambagi ukurundu ayulah tamasang kudu ukurundu kalim bubuk kami sangkut pigi ukurundu ayo nangkutkan pagem buah pagem kata puso anak berundu tambar malam nak kelang-kelangkan babah ginting mergana ya
terkhusus si babak kampil pekepar goda rekam mulih kwa makdu masing-masing ya sukut pekepar olah bekam meranjak ibas ingan dunari pengantin maju 2 langkah yo ya sir jabatan katamkan ya aturkan lebih sembuya arah sembiring mergana Ya, ibas salina gendang ta, maka sikap-sikap membantah sukut sembiring mergana. Ibas gendang enda, peganci-ganci kam ngasak nangdangi si jabu kembana. Terkhusus man bandu kam kali bubuk kami rikuras buang kali bubuk kami. Rekite-kite kan litmek kari gendang du, maka bas gendang du saja kam kari ngasak. Maka bas gendang enda, terjang sukut saja peladak kami. Benar kedudage sembiring mergana. Ya, labong mengurangi kehangatan kena dirindu. Kam citer gelar singalokan bre-bre. Pernini ciken-ciken lagat tadi singalo perkepun. Rikutkan bagai pekali bubu si pedemui. Ekap anak berudu si pedemui bapak rasanap. Silar pilih silar dobah. Aibas lagi beru. Kenal babak kampil gunang landaki pengantin. Terjang anak berunduh saja karilit panggung du niaturkan anak beru sembiring bagai menikah engkau ada sembiring mergana ya engkau semua yang atur duka nanti berganti kam lebih cenda nari kam ngelandaki impal tambar malam mergana iya mumputi piga-piga kam sukut rikut ras nandai kemerahan iya bagai pekam kalimbubu si tergelar singalokan nulung mas bagai paper ini laket tadi ciken-ciken rikut puang singalokan perkempun labong urangi kamatan kena dirindu mama silimpal kari lingin dan yaturkan anak bertemar malam kena panggung du guna kam mengatakan selamat ngelandek ibas perjabun berbere kampundu ibas secara lagi berumpa kampil terjang anak rundu anak rumah terindu saja ngecaguna ngelandeki karena pengantin beberendung tak kempundu bagaimana kami mewakili ranan anak berut tambar malam kam karya aja nyamani kam karya aja pangungdu silih no ya bagai-bagai gendang acara lagi berubah kampil sir jabatan atur karilit panggung dua turun